Hai no hai mak beri Mukhwra de Masa Muphuk Bwtharmani telangna ni naimani zorawa bolong petekni officer srobai Romjakha Khoroknwi Sikla Patimungo 40 kroi kanchonbari amsayo Kok di shalok wana masing sa mang flika shoy fega fotigre kanchonbari amseo kisasok borok shakni musung mano subungna ni bagai bolong ni kok maindia malmata rokno Bwtharmani falmani Patimungo party witongkha Khoroknwi bisingte shaiman kha kok di shalok magburi Mukhwra de Masa Muphuk Bwtharmani huye telangna ni nayi tongmani zorawa bolong bedeni officer rokbai Romjakha Khoroknwi Sikla rokni logini te Khoroknwi hunke bolong bedeni officer rok faimani Khoroknwi mani Patimungo thaini khari thangmani Khoroknwi শুনছি খবর পেয়ে মানে একটা ইনফরমেশন পাই আইছি এখানে দুইজন লোকের মারছে ঠিকই পাইছি আমরা এটা তার আপাতত আমরা হেফাজত নিয়েছি আমরা যা কিটা করণ যায় আমরা পরে ডিসিশন করা দেখা হবে কিটা করা আর লোকাল থেকে জানা যায় স্যার তার সাথে আরো ছিল যার বন্দুক নিয়ে এসেছিল ভাই এটা তো আমরা পাইছি না এখানে মেন জায়গাতে কিন্তু এটা পরে যাওন জানো কিটা কিভাবে এটা করছে কিভাবে তারা এটা করছে পরে yang de khaksa phaising abahaike bolongo malmata Bwtharmani tongmani Patimungo ti paithago Khoroknwi Sikla no romai tlangai thangka bolong bereni odong rok boroni sakawa hapangni bakhakte tabuk nangmani saktarmung na harnai hini saka bolong bereni officer rok abahaike no Patimungo te sabo khorang tong abona ti chaidogini tungmungo onkhorjak tabuk police Bureau Report Chini Khorang Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria terno rugoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi Romjakha 22nd April ni singi 3rd May jora Sorna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sorna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai